Bakunzi bikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Ndakunda ngene muhora mukurikana ibiganiro byacu. Ndeka ndababwire ngo Yesu Kristo abuzuza umunezero n'umugisha muri byose. Reka mbabwire ikintu kiri ku mutima wanje muri kino gitondo cyangwa umwanya wose kurumviza rino jambo. Ibintu bine bigomba kuganza ubuzima bwacu kugira ngo ubwiza bw'Imana cyangwa presence y'Imana igume ku buzima bwacu. Ikintu ca mbere ngiye kubabwira kudasamara. Hariho imwemu yo gusamaza umuntu ugasanga ariko arasamarira ku bintu byinshi, telefone, ugasanga ubuzima bwawe n'Imana buzukuri nta mwanya na mukeya uhimana mu buzima bwawe. Nimba ukeneye kubaho wuzuye ubwiza, presence idasanzwe y'Imana, imwemu ya Marita ugomba kuyirukana ku buzima bwawe. Dusoma mu gitabo cya Luka igice cya 10:38. Maze bariko baragenda bashika imumihana, umugore yitwa Marita aramwakira mushika mu nzu yiwe. Uwo yari afite mwene nyina yitwa Maria yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Haleluya. Ndakwifurije iyi mwemu ya Maria yumva yicara ku birenge by'umwami Yesu. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana byinshi, aramwegera aramubwira ati mugenzi, tibikubabaje yuko mwene mama yanteranye ibikogwa, kuko mubarire nuko mubarira mfashe. Umwami Yesu aramwishura ati Marita, Marita, uriganyira wigore muri byinshi, ariko ibikwiye byo rwose ni kimwe, kuko Maria yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Hariho umugabane yari yahisemo yo kuba ku birenge by'umwami. Ndakwifurije gutinda ku birenge by'umwami. Ndakwifurije gutinda muri presence y'Imana, mu gusoma ijambo ry'Imana, mu gusenga, mu kuririmba, mu kugaburira imwemu yawe. Hari igihe Satani akuzanira imwemu yo kugusamaza. Umwanya wose uri busy gusenga, nta mwanya ubiha usenga, ariko wumvise umusonga gusenga kubera ugiye gukora igikorwa cy'Imana. Oya, tugomba kubaho dusenga ubuzima bwacu bwa misi yose, umwanya wose. Ubuzima bwa Maria akaba aribwo buganza ku buzima bwacu. Ubuzima bwa Marita Yesu yarashaka kumubwira ngo wigoreye muri byinshi, ariko yuwe yahisemo umugabane mwiza atazokwakwa. Ndakwifuriza uyu mugabane. Urifuza ko presence y'Imana iguma ku buzima bwawe, hitamo uyu mugabane wa Maria. Uyu mugabane wa Marita ukwisamaza umwanya wose, uwirukane ku buzima bwawe. Maria yahisemo kwicara ku birenge by'umwami. Icya kabiri, urakeneye ko presence y'Imana igume ku buzima bwawe, rinda umutima wawe. Salomo yaranditse mu gitabo cy'indirimbo, mu gitabo cy'imigani 4:3, rinda umutima wawe kurusha uko urindi ikindi cyose, kuko ari mu by'ubugingo bidudubiriza. Urifuza ko presence y'Imana iguma ku buzima bwawe, rinda umutima wawe. Urinde gufata ubucafu bwose ubushira mu mutima wawe. Rinda uyu mutima. Reka gushira umuntu wese akubwiye nabi gushira mu mutima. Ikintu cyose uhuye naco ushira mu mutima. Ikintu cyose cya negative ushira mu mutima. Oya, rinda umutima wawe. Umutima wawe nubugaburira ibyanditswe bizera, nubugaburira ijambo, nubugaburira amashimwe. Ikintu gwana no gusohora. Reka gufata ijambo ribe umuntu yakubwiye ngo urishire mu mutima wawe, usange 7, 2, 3, 4. Uyu wari kubwiwe nta makuru afise, iwe ndacicibwa ko yarandevuze, mugabo wowe urarushe. Iki kintu kizabroka presence, ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Hariyo abantu benshi uvuze ukuri barumye kubera iki? Bafashe ubucafu bwo aribwo bwose. Gwana udashira ikintu cyose kibi mu mutima wawe. Nimba umuntu akubwiye nabi, mwegere umubwire, mwene data, iki kintu uvuze si cyo, mugitunganye. Reka kurarana umutima mubi, reka kurarana inzigo, reka kurarana umutima utababarira. Rinda umutima wawe kuruta uko urinda ikintu cyose, kuko arimwe iby'ubugingo bidudubiriza. Haleluya. Rinda umutima wawe. Rinda umutima wawe ishavu. Rinda umutima wawe uburakari. Rinda umutima wawe ubwibone. Rinda umutima wawe. Rinda uwo mutima wawe. Amen. Urinde, kuko arimwe iby'ubugingo bidudubiriza. Ikintu cya gatatu, wirinde ibigirwamana. Urashaka kumbaza ngo ibigirwamana gute? Nta bigirwamana bagisenga. Umva ico Yohana yanditse. Yohana umwanditsi, icete cya mbere cya Yohana, igice cya 5:21. Bana bato,
mwirinde ibigirwamana. Bana bato mwirinde ibigirwamana. Reka nsomere uwundi murongo wanditse mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere 10 umurongo wa 14. Nuko abo nkunda nimuhunge gusenga ibigirwamana. Ikigirwamana ni giki? Ni cya kintu cyose cyatwaye ikibanza cy'Imana mu buzima bwawe. Nico kigirwamana. Nimba telefone yawe yaragutwaye umwanya wo kubana n'Imana, nico kigirwamana cyawe. Nimba siporo yaragutwaye umwanya w'Imana, singubuje gukora siporo, singubuje gukora telefone, oya, mugabo nimba zaragutwaye umwanya w'Imana wawe n'Imana, ico nico kigirwamana ciwawe. Bana bato mwirinde ibigirwamana. Cya kintu cyatwaye umwanya w'Imana nico kigirwamana. Nimba hari ikintu cyatwaye umwanya w'Imana mu buzima bwawe, tiwitege presence y'Imana, tiwitege ubwiza kubaho kw'Imana, ubwiza bw'Imana. Haleluya. Irukane, senyagura ico kintu cyose cyagiye mu kibanza c'Imana. Ikintu cyose cyagiye mu kibanza c'Imana, ndagusengeye mukundwa, haleluya, wowe kurankurikirana, tugisenye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bana bato, Yohana yavuze gute? Bana bato mwirinde ibigirwamana. Mwirinde ikintu cyose cyagutwaye umwanya, cyagutwaye umwanya w'Imana, cyagutwaye umwanya wo gusoma ibyanditswe byera, cyagutwaye umwanya wo guterana n'abizera, cyagutwaye umwanya. Ico nico kigirwamana utunze mu rugo rwawe. Ico rero ugomba kugisenya uyu munsi wa none, nimba wifuza ko presence y'Imana izoguma ku buzima bwawe. Kintu cyakane, haleluya, ikintu cyakane kigomba gituma ubwiza bw'Imana buguma ku buzima bwawe, n'ubuzima bwejejwe, kwanira ubugororotsi, kwezwa. Haleluya. Irinde icyaha n'igisa naco n'igitutu cyacu. Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 umurongo w'7, Abatesalonike ba mbere, kuko Imana itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Amen. Ndagutumiye mukundwa ubeho mu buzima bwejejwe, niho presence y'Imana izobana nawe. Reka kuba umuntu wuzuye ishari, wuzuye inzigo, wuzuye uburyarya, wuzuye ubusambanyi, wuzuye umusuma, ibintu byose uvyirinde, niho ubwiza bw'Imana buzoguma ku buzima bwawe. Paulo yavuze gute? Kuko Imana itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Imana yacu yagize gute? Yaduhamagariye kwezwa. Ndakwifurije ubuzima bwejejwe, ndakwifurije ubuzima bwejejwe. Haleluya. Ubuzima bwejejwe nibwo buzobona umukunzi wacu Yesu Kristo. Haleluya. Iyo umuntu yejejwe, Kristo araza agakorana nawe. Kristo araza kuzuza ubwiza bw'Imana ku buzima bwiwe. Ndakwifurije bino bintu bine mukundwa uri kurankurikirana. Nimba wifuza presence y'Imana, ubuzima bwa Marita ubusenye ku buzima bwawe, ibintu byose biza bigutwara. Haleluya. Ubuzima bwa Mariya bwo kwicara ku birenge by'Umwami, wimenyereze kuba ufata umwanya mu buzima bwawe, wicare ku birenge by'Umwami, presence y'Imana izo kuzura. Kintu cya kabiri nababwiye ngo nukurinda umutima wawe. Rinda umutima wawe uyu mwaka, fate decision yo kutemerera ku bucafu bwose buza mu mutima wawe. Ubucafu bwose, amajambo yose negative, ubucafu bwose bwinjira mu mutima wawe, gwana usohora. Mutima wawe ubikemo ijambo ry'Imana, ubikemo imbabazi, ubikemo kwihangana, ubikemo kwirinda, ubikemo ibyamwa bya Mpwemu Yera. Amen. Mwirinde ibigirwamana. Ikintu cyose coza mu kibanza cy'Imana ucirinde mu buzima bwawe. Ikintu cya kane ni ubuzima bwejejwe. Haleluya. Ubuzima bwejejwe. Ni wabaho mu buzima bwejejwe, presence y'Imana izokorera mu buzima bwawe. Dusengane nawe. Data, turagukunda cyane. Ikintu cyose cyadutwaye ikibanza cyawe turagisenye mu buzima bwacu mu izina rya Kristo Yesu. Uduhe ubuzima bwejejwe mukunzi wacu. Haleluya. Ndasengeye umwene data, iki kintu cyari cyamugoye guheba, ndamusengeye mu izina rya Yesu, umukoreye igitangazo uyu munsi wa none. Mungu wetu wa ajabu, umuremere ishimwe Mana. Haleluya. Umuneshereze habeho mu buzima bwejejwe. Ubuzima Mwami bwa Mariya nibwo twifuza, gutinda ku birenge by'Umwami. Turinde ibintu byose biza bidusamaza, bikadutwara umwanya, ariko turifuza kwicara ku birenge by'Umwami. Haleluya. Uduhe umutima wo kurinda imitima yacu Mwami, imbaraga zo kurinda imitima yacu. Urakoze cyane, utugirire neza Mwami, amahoro yawe aganze mu mitima yacu, mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen.
ndabifurije umunsi mwiza w'umugisha. Mana, mana.